Ibega tukubana rwo kwithira gwatanite na atike mubango John Katha cietu ane twitana mbere kuthia twiriunga ndene matura jetu gutigira ati ni tukukuretera ekuru nkatha bara bethirite bashumirite ndene matura mubango John Katha cietu ntukamutheje na arua turiungite ntere nshamboone ndene account ya Meru rutere no ramawa aratushemania na mwekuru mwe Rusi Kanja ora wetete na mbere kuthia ciukiria na nkuruki wa nkuruki ya miaka 25 nethirite ari mwarimu na kwithira mbirite skuru nyuma ya kwithira onete kwina obatu bwana baba inge batekona skuru ya kwithira agita na mbire St. Lucie Primary School tugwatana na nyuma ya kagita tukoraja ke mubango John Katha cietu gwatana nani Makeno Materi. Hey, Makena, Barry. Yes, this is my school. Yes. Welcome. Thank you. Your school yetu ye. Twithera twina hana ba orphanage. Bara bethera be 36 lakini bamwe tha iturikite no batuma different places. Na still no yo ithera ye na Frasel High School na primary ya St. Lucie sira yari ya kiambiriria. Ko uno turiongire kinya irasi twambiriria irasi bya primary yao. Kenda twaite nara iguru ko wambiriria mbere na primary bere buru kabisa ndambirie na primary 1999 yes then na St. Lucies primary from there iro twendre gwika twambiririe rua njusi iro turaikire secondary no tubwana ba fund so these are the classrooms piambirire kuma ao pia etao itware kinya na roji ara kuona karinya gukari no tukunda roji but unfortunately thai kirikite na kwithira kenyarite na gecoka no tuba mburera nene itare nene yes so these are the ukiri wakethiana wategora ukiri ngakethiana konora ngui kuendelea ngacoka ngetha ngui ningi so this is our class, one of the classrooms and this is the other one na staff quarters together twina cikenda bomba ukariana no ntwithera bari tutenda barara kurayana na skuru Makena giki okirasi kimwe kia birana bethera bakiria na kia high school ni high school no tonega tubangate together no tuba classrooms yeah okyo kirasi kimwe kia okay. Good morning everybody please. Okay. Have a seat. Habari ya leo? Mko sawa? Okay. How was the day since we woke up? It was fine. Also, I'm very happy. Makena bani bwana barabethera be Frasel High School. Grupu imo yao. Na niana uroko na bakaribu ngete misimi thongi sana. Enkatha ciekuru ya uni. Nuko ni bareri boboya na nkoroki no kuona ginya miretu no barera boboya ansote mwana wimbite ko ndene ntura ya thero itugua mirane ganto no ntuni kuona fees kibara baingi beto ne komba kureto mwanka skuru na kaite ne ka no kuona rindi ka be serious be maukune yo kenda bomba kwa future leaders ba tongoria barujo kenda bombo te dia seri bara ba obe miunde ne mira okay no ke Diana good morning, my name is Makena Materi and I'm happy to meet all of you. Okay bana ashore ba kwa kuma kwa Weru TV uiwa Makena murembo ire itaywa Materi na nuko na bore smart na timu yake na budenda budoma. I would like you to study and have better certificates than any other here. Sawa sawa? So jitahidi. Maneno ya bangi kando. Drugs kando. Ili muwe kama hawa. Mnaona vile wako. Sawa sawa? Love lady. And I love you much. My dear ones. Bye. Okay, Makena no twete tuliongire nyumba ira ari mubari yaira kana baroka harukire bakayiaura beka room kao kana bakunda chai ukire mbere bata kirasine na nuko ora na bobo kari serious bari rasine
class kiu kari very quiet kitoka ina mwalimu na irokiri na ben disciplined na nkuruki nkatha mwathani sana nontu bwaciri babenda kuthomithia na bao ya class kiro gitera ni ari baingi ki boys kwou ikietumitha itubati kwithia tukiarairia aciari twaboneria umuhimu kwa mwana omwiji kwithira gita skuru nikenda atigekuwa mwana omwiji ati akagairwa kithaka akaurwa ng'ombe utie kuthoma tubonerie future lives ni kwenda bo bethire kinya bo bena biao na better certificates ko ari mwalimu mbere ya wiza kwambiria St. Lucy wonda ari mwalimu na ndasabu kwa TSC and the Ministry of Education for 18 years kuma wiro ndonere kwino batu sana nture yathirwe itari na school one mo private ana bekairwe turo indikana mukuru mwe waeta wa Kiarie na mwaro ketha indactari ng'ombe na ntritaira nyango ngore goro mwaro ekairwe turo ni ithe ari umureya sana Kiarie Mr. Kiarie agaikia mono ke mwanga St. Paul's mawa na gituro rukire asubuhi ona kinyonge uri awita wa Karuma kaira kinya wari mwarimu bawini bao bankirote wankirote bathoma mwanga St. Paul ukire inda no goro ringi thaa 10 uka TVD kendo thana mwana skuru ko wona kwino batu wa kwethira kwina skuru gontuko iro ndone kwina batu sana kwambire skuru ndauria compound pole pole mwanga mwathani antharima ndona portion ya 20 points na iyo yaramire mwanga ya kinya kwitha ndina 5.5 acres in this compound ko idara kure rukiri weijaga ugatega uria ana bethirite bakari no mbingu thithe rukiri rukiri mbe yanga kethia at times mbe yanga kethia ana pambendete sana nonto dibeta maindia once na ngaboneria miturire orantu babati kwithia bari nonto for sure thayu oninte qualify kwithia ndikirasine nonto I'm planning to I have 50 and above years so rende ki oni no mona bajojo bakwa kwa umbe yanga kethia ritwa akethia ritani ngeta kitchen konore kuendelea na murui nkona ni mbibie store na ni bie kubiti store mostly oni birandila na bio no ba supply na bikorea kia kona all the means are there na salaries arimo na kona the irio when it is end month like now nangatia the principal comfortable and the teachers na ngacho ngeta ke urethi na bonkona bakaribwega ibabe ko urethi bo ng'ombe twina ngorese cukuru na nkoroki na roho intobimo ya biuto biekete no ntoba twana tuturi atu orphaned no nto in the evening bare ke kirasi ibomba weta kuthithia other activities like the other children baba anire nja kwa aciari bare kanina primary classes kenda na 45 ibeta kumenyera ngore kwibeta utegera ng'ombe itubete different duties ngigira magethe bakithia ona yarende ndakethete mpempi ndakethete ibo baingi bantethagia muno kuthandura ku iri tikite na utuka erenjere mwe kubaita na ngugi kubarita na ngwe no ntote bonde bakomba kona certificates na te bonde bomei so tubaika au nikenda tumbo ba train kwa antu babe yabora uwo waku mwana ndene nyumba omwira oya thani uike kitchen oya ngusi yaku ethikana kari wakera ura tubwa twaku ko hinya batu aitwenda kuonelia na bara nonto for example nketha nte onte kuona na bo bageta in future kwamba kwetha my family batendete kwetha bakiene nkanaira freely lakini oni mbendo ba train nonto bakauma wakwa no bare muguthoma beta mwanka universities na beya waku bagoya ngariere kuba guthambire nekatera kana murungu abatethi nkurugi bara ba omeno ntukwina CDF money ba watane na bone etha ni MPs babeya babaitire fees mwanka high school mwanka university level tonto secondary level mbombo bakusukuma mwanka form 4 bane na bara bakara orphanage ana bara bakara orphanage ana bara primary nabo ibo bato man sustain life se baba orphanage fees irankore turi musiari ro guthomethia ku yeto mandera mwana ora utina musiari na yeto mandera mwana ora utina agwita kinyoka ya ruthene yare turari mindi tam
bamwe bati bange na ntane nkira musore ya uwa kenda mbikira eno ntobwali ya yeguru ere kumenyeria kinya environment ingi kwa ure ndibo twithera tukikarakara nabo na no twite tukona narabethera bakiritha ciangore na ng'ombe na tuone nyo ofisi ye kwera bitarukire kenda mumba kuonana na aritani ko mama hii nyumba ndakite reu arito baingi nenya sana. By the way, kwa skuru mbele no komenda ina 450. I know the came down. Yes. Kambere ara ndo mwira nyombere ri ara. Na ana basi ijije na baka mama aungi. Challenge yetu era nene ni antu akwithira over the holidays ana bau bakiona antu bomba kurima. No ntutie munda ye nyambai. Activities. Kendo mu train kwa mtu moya. Isi agwa ndio mazoezi okere ote ni ndio tanjimu atedesi jijimu ni ere ya kabisa ndamenyerie okere no goro okay makena eni ofisi yekwa saindira no turithite nguku na ngore na practicals ya second high school kwa uno tutonyo ofisine owethera wingite de mto te ingara virare. Okay, karibu. Kinya thingana. Mbere semno kwero kinya nya mbere da ijeri kinya. Ni dependa. No mbere ndeko kinya 5 na kauma very late. Imbu magnya da idano for sure. Kabakari mwanko na kumama na bosetru kabisa. Nkuruki idara kuria tenda kura muno ara lunch hour, supper, breakfast ngethera nkiona ura bakuendelea okay totonya wako makena karibu one ofisi ra mbithera ke no kari ambiterete antu bako basetro kana uro kwendo mbona karibu sana ava city ke hiyo ofisi yekwa okay no to sainde kinya visitors book okay niombe yanka noka kidogo ngethira gachainga kundwa ombe nkoro ime isia toji ito era siara tukumba mwarimu meethere musiari as well as muritingwe na no ana bana tutu basi shipa bakaraura bari tukendo ba Teresa kidogo in the future twina group ira mbewe takura na Nairobi University na kuko ngembere okay no torionge nani tumiundende ya school karibu sana ito tero nora bawererwe anko ni ofisi ya principal iratu urorungamirite skuru ndona ai retire ni umbetaita kambe ndona mbithire ndina kendo mpoto kethia ki tu tonye tukethia principal skuru urorungamirite skuru ao kenda tuibua urabare ba ukirire bakari asante sana karibu makena uwe principal wa high school Marita mitawa Kendion Tanjira na nindungamirite skuru ya Frasel High School na St. Lucy's Junior Academy na tuina ana baratu menyaira aba Mother Hope Children's Center ko karibuni. Thank you. Asante. Apare rukire. Ninja ya director. Okay, bobui. Okay, buronere roje. Dairo rute skuru. So far is the kitchen. Roero rari na thina egoro lakini turasubire na teacher on duty bomba kwera roi nara mwenene rogwatho alafu kitchen murui ekona bionde bisa kutena thina ira twina. Okay, thank you very much. Narua twina sore betu baturiongirite rukire ru aukira ritarawe
You are very lucky ndo meet. Wewe ngwa na timu yewe. Okay. Makena no tuthiuru gitwone na ara twithera turithiritie ng'ombe. Na kamunda getu saindire ngi. Thank you. Okay, thank you. Yeah, asante sana. Yeah. Okay, na ndi makena no tumire tuone na twithera twina activities ira tumba kurutana na ciana bara batura skuru ko kenda baigua yanja ciao bari tontu skuru egeta nyamindi tambo ibatiawa lakini aritani bo batimara no tibakara abo na ndi ndei munda irabethera bakirima twari na bahati sana tuona msamaria mwema aturira juo last year March na nio twika activities nyingi skuru cia kurima twirithetie ngore ona ng'ombe yeyo kuona no bo bamenyera na ikatwa msamaria mwema ya uwe kanongi ana banyonyeria nerio ru no tutuma na kinya penso ciana bau uniform ciao no tegero kona mwako ya yuyu aremere no tuba kwithira tutena funds kuma that time twari na baba ingi ikwaire na challenges cio turo sana sheri ndi kwambiriria ku support ana bara be orphaned ikwe baba ikumerie bwana baba tekarani na maskini kana mwana otena musiari obambira kutana school kuida sibia so far itiri ana baba ingiura ana baba kai sana na ni ucio mende cio masia na inya sana kenda nyana ponte bomba kuria na bomba kona kithomo ekea makena aniongorire setwana tutu karana boire na yabe evening ugoro ikona ikuria lakini bendera bangainde tu turokarasia yakwende bimenyera throughout ara no tukuthamia tuma tusigiara turasponsor ni somebody else turetera rori irise maganga na maiga ana ngombera tu wakirao pole pole mbere ara no kona nursery band na cio ciana bau o mwana ena nursery band yake nanga tuona nursery band ciu no ntuyu no bakuri kinya kumenya kwanda miti na gutebatetheria kumenya kurima na kurima tena ro ni ria ng'ombe wera twabatete gwira kenda bomba miti no kono isma ibo ba mbete kubiria mbeo there are band ukabatra plant this place yes na betu mairive the local materials matasi ya no kona dhaini kedere utewa muntu anywa rujata iyo bakoya bagaita baekira miti yao na maratasi yeria no kona yora na ikirite maratasi yeria kurogi nkaua kwe muntu tutethire gura ntu akutari gwa kwa nturita mbesa cia kana se skuru ni bathroom fulani yiraturiraho last year March ningugenje gwitina ona skuma cia no kuona bena nyeto skuma tora cio bakuria na njira muno bandikite kinya marieto yao Yakujera Madam Luce koma na Luce wetu na Luce wetu na Luce wetu ukicheza na Luce utakiona kilichomfanya nyoka tembe na tumbo chunga Saint Luce nyari toba Saint Luce inyari moba frasel inyari toba frasel nyato ke mama nyato yogera tawira amwe kurunkatha orena mubango jo kwambiria skuru te untu bo wambiririe igitenere no teigwo no gete monkira nandi oni bora bobera akwera mwe kuru yowe na
Koro ume non mal lasime dre tachi makena. Inde Okay, ne do tena ende ne ku